Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. The announcement by the President to deploy our soldiers in the streets against our own citizens can never be supported and condoned in a constitutional democracy like ours. Mo kgasong eno re utlwa fa go solofetso fa Palamente e tla ngangisanela go phasaladiwa ga masole kwa dikgaolong tse di tletseng digongwana tsa bosenyi mo nageng. Ba lelapa la ga Sattlat ba kgotse mapodisi ka ntlha ya go tshwara babelaelwa ba polao ya gagwe ka bonako. Balemi ba letlhaka la sukiri kwa KwaZulu-Natal ba ikuela go puso go tsereganya tebang le go tila matlhotlhapelo a bosetšhaba. Mothoetsho Madume wa amogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana, tla re diale. Jaaka Palamente e thulaganyetsa ngangisano ya puo ya Moporesidente Cyril Ramaphosa le setšhaba, mongwe wa merero e e solofetsweng go lebiwa thata ke go phasaladiwa ga masole kwa dikgaolong tse di tletseng digongwana tsa bosenyi. Fa re bola puo ya gagwe le setšhaba beke e fetileng, Ramaphosa o rile kgato eo e tla thusa go leretse pamo kwa dikgaolong tseo. Beke e fetileng Moporesidente Ramaphosa o dirile kitsiso ya gore masole a tla romelwa mo Gauteng le Kapa Bophirima go ya go ritibatsa baagi ba ba shakgetseng. Go le jalo, go na le dipotso di le dintsi tsa gore masole ao a tlile go fitlhelela eng mo go seo le gore a tlhometse go ka mekamekana le letsholo le. The announcement by the President to deploy our soldiers in the streets against our own citizens can never be supported and condoned in a constitutional democracy like ours. This is more so where we have a dilapidated and defunded defence force with very poor defence capabilities left. Puso e setse ikile ikamanya le sesolo mo nakong e fetileng ka metsi ya matlhotlhapelo ka dipholo tse di farologaneng. Mme matshwenyego a ga jaana ke gore a tsereganyo e tla nna le seabe sa pakatelele kana e tla nna poelelo ya diphoso tse di fetileng. The primary training objectives of our soldiers is not to do policing work within our borders, while they can assist on a very short term and with a very specific in and out mandate and objectives. Le mororo go na le dikgwetlo. Go na le matshwenyego tse ba le bokotsi jo go romela masole kwa dikgaolong tsa baagi le gore seo se raya goreng go baagi bao ba setseng ba tshelela mo letshogong. If not, it can give the impression of a more militarized state, which is devastating for our democracy and for investors' confidence. Jaaka fa ba Palamente ba tla tsoga ba ngangisana ka puo ya Moporesidente le setšhaba, ba nna le seabe go lephata la tshireletsego ba re go romelwa ga masole ke kgato e masisi thata eo e tla bontshang gore a maikano a puso go bosenyi a amana le leano la yone, dintlhakaelo tse di tsepameng ga mmogo le leano la go phatlalatsa digongwana le ruri. Re sa le fo baagi ba lefelo la baipei la Sporong kwa bophirima jwa Johannesburg ba re ba solofela fa go phasaladiwa ga ditokololo tsa SANDF go samagana le go rafa go tla lere kagiso le tlhomamo kwa kgaolong ya bona. La botlhano wa beke e fetileng baagi kwa lefelo la baipei ba tsogile ka dikgang tse di itumedisang tsa gore masole a tla phasaladiwa ko dikgaolong tse di amilweng ke baipei ba ba seng ka fa molaong ba meepo morago ga go dira boikuelo makgetlho a le mmalwa ko pusong. Miami Chauke yo dingwaga di le 33 o dirisa seikokotlelo morago ga go thuntshwa ke se go begwang le baipei ba ba seng ka fa molaong kana bozamazama mo kgweding e fetileng. A re o ile a kgaotsa go dira jaaka a na le lerumo la tlhobolo mo monwaneng. I was shot by the Zamazamas. I'm limping. They attacked us and others unfortunately lost their lives. Luckily, I survived. The situation is bad for me. Monnamogolo wa dingwaga di le 74 Million Shabangu a re ena le bana ba gagwe ba ne ba tshwanela ke go iphitlha ka fa tlase ga bolao ka nako e ba epa moepong ba ba seng ka fa molaong ba goroga kwa legaeng la gagwe. A re dinako dingwe ba iphitlha kwa ntlaneng ya boithusetso go efoga bozamazama. We will be grateful if soldiers can be deployed here so that we can sleep peacefully at night.
Kgabagare bangwe ba baitseanape ba kgatlhanong le go romelwa ga sesole kwa lefelong leo ka gore sesole ga sa katisetswa go dirisana le baagi. Soldiers are not always trained to deal with the nuances around civil and other forms of crime, and therefore there's a risk. Sepodisi sa Gauteng se amogetswe go romelwa ga ditokololo tsa SANDF mo profenseng ka gore di tla thusa ka maiteko a bone a go samagana le meepo e seng ka fa molaong le bosenyi. The management of the South African Police Service in Gauteng has welcomed the announcement on the deployment of the South African National Defence Force to assist the province in combating gangsterism as well as illegal mining. Kgwedi e fitileng makgolokgolo a baipei kwa motsaneng o seng ka fa molaong wa Sporong ba ne ba gapeletsega ke go fudugela kwa ntlo le halahaleng ya baagi ya Rand Gate ka ba ne ba sireletsa matshelo a bone morago ga go tlhorontshwa ke baepi ba ba seng ka fa molaong. Bosupi jwa yo itsegeng ka Witness F yo sefatlego sa gagwe se ka se tlhagisiwe mo televisioneng yo a bonwe mo kgatisong ya CCTV a tswa kwa legaeng la ga Katiso KT Molefe ka Kgetsana. Bo buseditswe kwa morago, seno ke morago ga gore babueledi ba gagwe ba itsisi fa mogetswe kwa bokelong. Motho e re tswella pele ka dikgang tsa rona. Ba lelapa la mokgweetsi wa e-hailing Isaac Satlat ba kgotse mapodisi ka ntlha ya go tshwara ka bonako babelaelwa ba polao ya gagwe kwa bophirima jwa Pretoria beke e fitileng. Setopo sa ga Isaac le sejanaga se se gapilweng ka dikgoka di bonwe morago di phuagantswe kwa Attersville. Dikeledi Mphahlele go itse yone Machidi le McLaren Mushwana bana ba tlhegeletse ka boripana kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Pretoria ka ditatofatso tsa polao e rulagantsweng. Boididi jwa batho bone bokokwane kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Pretoria go ema nokeng ba lelapa la ga Isaac Satlat yo bolailweng beke e fitileng. Ba lelapa ba kgotse mapodisi ka ntlha ya go tshwara ka bonako ga ba belaelwa mo polaong ya gagwe e setlhogo. Ba tlhalositse monna yo wa dingwaga di le 22 jaaka motho yo neng a le pelontle a na le kitso ya botlhami ebile a rata go thusa ba bangwe. O ne a ipaakanyetsa go aloga mo dithutong tsa gagwe kgwedi e tlang. He studied automobile engineering because he loves to do stuff, he loves to touch stuff, and he's a very likable guy, sociable. He does a bit of modeling with his friends. He helps out in church. Bakgweetsi ba e-hailing go akaretsa ba Bolt ba re ba tlile go kitlana kgatlhanong le go tlhaselwa ke bapagami ba ikuela go bakgweetsi ka bone go tsenya dikamera mo teng ga dijanaga tsa bone go ba thusa go tila ditiragalo tsa mothale ono. Re ikirela boikuelo ba community tsa rena kgotsa our apps go upgrade the system e ba e berekisang for batho go requesta e be mokgwa wa tshwana le gore ha o bane le appearance ya client on the profile, also go be diwe le ID kgotsa passport because akere we are from different nations. Ba belaelwa ba tlogetse kopo ya bone ya bail. They are facing a charge of premeditated murder and robbery with aggravating circumstances. In court, they opted to abandon their bail application, and the matter was postponed to the 23rd of February for further investigations. Mapodisi a re mmelaelo wa bonno yo golagangwang le polao eno o inetse kwa mapodising a Attersville gompieno mme o solofetswe go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Pretoria ka moso o lebanwe ke ditatofatso tsa go gapa sejanaga ka dikgoka le polao. Yo mongwe wa batho ba le bane ba ba latofadiwang ka polao ya motsamaisi wa Sedika wa Lefapha la Thuto kwa Limpopo o ipone molato wa ditatofatso kgatlhanong nae gompieno kwa kgotlatshekelo kgolo kwa Polokwane. Ngaka Malekutu Mehlape o tshoganyeditswe a robetse le go thuntswa makgetlo a le mmalwa ka Sedimonthole wa 2023 kwa legaeng la gagwe kwa Mankweng gaufi le Polokwane. Molatofatso a tlhologele Mogotlane o ipone molato go dipharamolato tša polao le go hula o itlhamile o fitlheletse kwano le botšhotšhisi malebana le sekwebo. Mogotlane yo e lego ngaka ya setšo
o dumetse gore o laotse morwedi wa mehlape e le go mologadi mehlape ka ditaola le go mmotsa gore mmagwe o bolailwe ka go tšhelelwa mpholo. O re ba lekile go senyaletswa e fela ba thula kota fa o morago mologadi a kgopetsego gore a monyakele borasethunya go bolaya tatagwe ka thušo ya mmaneagwe e le go Mahlodi Mathole. O re o ba tholetše tshepo Ranoto le Sello Molongwana ka tshepišo ya go lefya diranta tše 200,000. And you are sentenced as follows. On count 1, you are sentenced to 25 years imprisonment, to which 5 years shall be suspended for a period of 5 years, on condition that you are not convicted of the offense of murder. Balatofatšwa ka yena Tshepo Ranoto, Sello Molongwana le mmane ya mologadi mehlape e le go Mahlodi Mathole ga se ba ipona molato go dipharamolato ka moka. The case against all three of you is postponed to the 2nd of November 2026, and that is for trial. Ba lapa le botšhotšhisi ba amogetše sekobo se ka diatla tše pedi. Re na le ntho e le gore ga e alafege bjale o ka re ke ntho e tšhelwang pherefero rona letswae ka gore dipelo a di kgone go boela madulong ebile ge go bo kgonagala e ba tshwantse go ya ka moka ba be ba tšee ka tlholo ka bona ka moka ka gobane ntho e rerilwe. Selogele Mogotlane o gopetse tshware le go lapa la ga mehlape ga e šita le go setšhaba ka kakaretšo malebana le go amegeng polaong ya Dr. Malekutu Mehlape. Ka go le lengwe o re o ikemišeditše go fa bohlatse kgatlhanong le balatofatšwa ka yena ge ba tšwela pele molatong woo. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC kgoronkgolo ya tsheko ya Polokwane. Mothoetso re santse re le mmogo. Setheo sa Road Accident Fund se boleletse kgotlatshekelo kgolo ya boikuelo gore molao ka se letle baditšhaba ba ba seng mo molaong go kopa madi a RAF ka ntlha ya fa seo se sa tsamaelane le molao wa bofurugedi. RAF e rotloeditse gore molao wa bofurugedi o golagane le kaelo ya RAF e phasaladitsweng ka 2022 e tlhalosang gore fa mokopi e le moditšhaba o tshwanetse go tlhagisa bopaki jwa itshupo. Letlole la dikotsi tsa mebileng le re lekgotla le phahameng la dinyewe le Pretoria le fositse ka hore melata e ka hare ho naha ntle le molao e dumellwe ho kenya dikopo letloleng lena. Letlole lena le boleletse lekgotla le leholo la maipiletso hore qeto ya lekgotla ha ikamahanye le molao wa Afrika Borwa o bontshang hore ke tlolo ya molao ho kena naheng ena ntle le ditokomane tse nepahetseng. E re ha ho phoso taelong ya letona la dipalangwang ya 2022 e reng melata e tlameha ho bontsha bopaki ba hore e ne e le ka Afrika Borwa ka molao nakong eo e hlahelwang ke kotsi. I think the nature of the minister's decision was raised in argument in the High Court. And I think the answer to that was that it is in the nature of a policy decision. And we have also looked at other similar matters where we have been involved, but not necessarily this one. And the answering affidavit does classify that decision as a policy decision. Fela ba hanyetsana le sena ba re batlodi ba bang ba melao e meng bona ha ba qhelelwe ka thoko ba re batho ba kgannang ntle le mangolo a ho kganna ba utsitseng dikoloi le ditaso tse tshelang mebileng e meholo ha ba thibelwa ho kenya dikopo letloleng lena. The contention by the appellant that they need a passport to ascertain whether the illegal foreigner was injured in the Republic of South Africa, that's absurd, because all you have to do is look at the police accident report and that will tell you where the accident happened or where the victim was picked up by the emergency services and transported to the nearest hospital. Then the illegal foreign nationals also contribute to the fuel levy. Section 19 of the RAF Act contains specific exclusion of the application of the RAF Act. So had the legislature wanted to exclude an illegal foreigner, it's fair to say that that would have been included under Section 19 where there are other specific exclusions that is dealt with. Baahlodi ba boetse ba batla ho tseba hore ebe baphaphathehi bona ba dumelletswe na ho kenya kopo tsa tjhelete letloleng lena. Makgala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein.
Balemi ba letlhaka la sukiri kwa KwaZulu-Natal ba ikuela go puso go tsereganya tebang le go tila matlhotlhapelo a bosetšhaba. Tongaat Hulett e leng setlamo se segolo sa sukiri mono Afrika Borwa sa dingwaga di le 134 se gaufi le go phutlhama. Dingwaga di feta 100 setlamo sa Tongaat Hulett sentse e le letshwao la matlafatso ya madirelo a Afrika Borwa. Tongaat Hulett e falotse morago ga matlhabisa ditlhong a tsa matlole le gore telelwa ga tsamaiso e lolameng mo tlase ga botsamaisi jo bo fetileng bo go tweng bo sentse diranta di le dibilione di le 12. Beke e fetileng batlhankedi ba ba namolelang dikgwebo ba ne ba leba kwa kgotlatshekelo go dumela gore thoto ya kgwebo e ka nne ya rekisiwa ka bare ba ka se kgone go ithusa go ya pele. Leano la namolo la Vision Consortium le ne le tshwanetse go sireletsa setlamo se. Go le jalo, Vision le Industrial Development Corporation di ne tsa palelwa ke go fitlhelela tumalano mme seo sa baka gore ditherisano di phutlhame. Tongaat Hulett e ne gape ya amogela lekolo la sekoloto go tswa go Vision leo le neng le lopa tuelo ya diranta di le dibilione di le 7 tseo di neng di tshwanetse go duelwa ka gangwe. Molemi wa letlhaka la sukiri Nkosinathi Msweli o tshwenyegile thata. O tlamela Tongaat Hulett ka ditone di le 3 tsa letlhaka la sukiri ka setlha sengwe le sengwe mme o thapile badiri ba le ruri ba le 7. Fa setlamo se ka tswalwa kgwebo ya gagwe ya go phutlhama. Initially, we'll have cane, but we have got no mill to crush to, and then even the industry will collapse. So probably this will be turned into a grazing land, and then there will be no jobs, there will be no work. Everything will just be a disaster, not for only me, but the whole industry. Tongaat Hulett e dira diperesente di ka nna 30 tsa sukiri ka tlhagiso ya kwa KwaZulu-Natal ya diranta di le dibilione di le 19. Balemi ba feta dikete di le 15 ba letlhaka la sukiri ba ikaegile ka dikgoro tse gore di ne di butswe. It is a period where now level heads have to really move fast. Management of Tongaat Hulett together with the respective, Vision Group and IDC and government involved, they need to make sure now they come up with a plan that can be a long-term solution. Because indeed, once the liquidator is appointed, and if there's no solution sought, the only thing they will resort to is then the stripping of the company. And that would be catastrophic to the whole KwaZulu-Natal sugar belt, as I've indicated, the whole sugar industry. Dr. Matlala o dirile tsibuso ya gore ntle le tsereganyo ya puso, maAforika Borwa a tla duelwa ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa diromelwa teng tseo e neng e le sengwe se ba neng ba kgona go se itemela mo nolapeng. We'll be left with importing cheap, very untested sugar, which we're not sure whether it could lead to even sicknesses. So we can pride ourselves as a sugar industry in South Africa that we've got quality sugar tested. We know we tested us as an industry, we keep to quality. So that will be catastrophic. We'll be having a lot of imported sugar, really something that we don't even know what the quality is. Secondly, the loss, which is highest for me, is the loss of jobs, which will impact you and I on the streets, because then you're creating more unemployed people, pressure in the system. Government can afford to bring in more grants to these people, meaning that the crime levels will spiral very high. Balemi ba re ba santse ba tshepetse fela go thekiso ya nakwana ya dithoto mme seo se fa setlamo tshononyana ya go ka bona moreki yo tla thusang gore setlamo se tswelele go dira. Fa ba ka retelelwa boso jo Tongaat Hulett bo ka se felele fela kwa kgotlatshekelo mme bo tlile go felela go matlhotlhapelo a ikonomi ya profense. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke ya Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaja ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. tla ke go leboga ke ya mogaetso madimo re bana pona le pele a maemo a bosa mo bosegonjo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bontsha fa o tla itemogela pula ka diperesente di le 60 segolobogolo yang ka kwa province ya ka Northern Cape mme go tlana le masarasara na pula ka diperesente di le 30 ka kwa province ya ka Northwest le ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal mme re lebella motsatsing la ka moso teng dipula tse di a tswelela ka diperesente di le 30 go tloga kwa province ya ka Northern Cape le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa Free State mme ba pona le pele a maemo a bosa
tsibosa fa go tlana le dipula tsa matlakadibe segolobogolo yang ka kwa provinceng ya ka kwa Northern Cape mme le motsatsing la ka mosoteng ba tsibosa fa go tlana le dipula tsa matlakadibe re tswela pele re lebele digata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebela province ya Gauteng Johannesburg e tla bikeme go digata di le 23 fa Pretoria e tla bikeme go digata di le 25 re lebela province ya ka kwa Limpopo Mosina go tla go thutafetse ka digata di le 28 fa Thohoyandou yona e tla bikeme go digata di le 27 re ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng Skukuza go tla nna mogotanyana ka digata di le 28 fa Mbombela teng go ditemogela tlhabo ya letsatsi ka digata di le 24 re lebela province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi tla bikeme go digata di le 29 fa Richards Bay yona e tla bikeme go digata di le 29 re ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletse mo moso e tla bikeme go digata di le 10 me tla thutafala ka digata di le 27 Komanete e tla nna mogote ka digata di le 31 re lebele province ya ka kwa Western Cape teng Mossel Bay go tlana le tlhabo ya letsatsi me tla be go le mogote ka digata di le 27 fa Joshua e tla bikeme go digata di le 27 re lebele province ya ka kwa Northern Cape teng Springbok go tlana mogote ka digata di le 31 fa Upington yona e tla bikeme go digata di le 23 re lebele province ya ka kwa Free State teng Sasolburg e tla bikeme go digata di le 30 fa Frankfurt e tla bikeme go digata di le 30 re lebele province ya ka kwa North West Rustenburg e tla bikeme go digata di le 29 Lichtenburg lona e tla bikeme go digata di le 29 fa Switzerland lona e tla bikeme go digata di le 29 fa Taung go tlana mogote ka digata di le 30 mme mogaetso ka gore le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko